I remember now. ما ته وس یاد شو. I remember now. I wake up early. زه وختي پاسم. I wake up early. I brush my teeth. زه خپل غاښونه پاکوم. I brush my teeth. I take a bath. زه لامبم. I take a bath. I go to school. زه مکتب ته ځم. I go to school. I go to work. زه کار لزم. I go to work. I come home. زه کور ته راځم. I come home. I eat breakfast. زه ناشته کوم. I eat breakfast. I eat lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم. I eat lunch. I eat dinner. زه د شپې ډوډۍ خورم. I eat dinner. I feel sleepy. ما له خوب راځي. I feel sleepy. I miss you. ما ته ته یادېږي. I miss you. I thank you. زه ستا مننه کوم. I thank you. I believe you. زه په تا یقین کوم. I believe you. I trust you. زه په تا باور کوم. I trust you. باور یعنی بروسه. I think so. ما ته داسې ښکاري. I think so. I hope so. زما یقین دی. I hope so. I don't care. زه یې پروا نه کوم. I don't care. I am serious. زه سنجیده یم. I am serious. یا تاسو ویلی شئ I am serious. زه جدي یم. جدي یعنی سنجیده. I am scared. زه یریدلی یم. I am scared. I am confused. زه وارخطا یم. I am confused. Come with me. ما سره راځه. Come with me. Go with me. ما سره لاړ شه. Go with me. Sit with me. ما سره کښېنه. Sit with me. Talk to me. ما سره خبرې وکړه. Talk to me. Listen to me carefully. زما خبره په غور واوره. Listen to me carefully. Wait for me outside. بهر زما انتظار کوه. Wait for me outside. Stay near me. ما سره نږدې اوسه. Stay near me. Don't leave me. ما مه پرېږده. Don't leave me. Meet me tomorrow. ما سره سبا میلاو شه. Meet me tomorrow. Text me later. ما ته وروستو پیغام راولېږه. Text me later. Bring me food. ما له خوراک راوړه. Bring me food. Pass me the salt. ما ته مالګه را دې خوا کړه. Pass me the salt. Give me some water. ما له لږې اوبه راکړه. Give me some water. The fault is mine. غلطي زما ده. The fault is mine. The plan was mine. منصوبه زما وه. The plan was mine. It's all mine. دا ټول زما دي. It's all mine. Don't touch. It's mine. ګوتې مه وړه. دا زما دی. Don't touch. It's mine. I did it myself. دا ما پخپله وکړو. I did it myself.
I hurt myself. ما ځان په خپله خوږ کړو. I hurt myself. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبریږئ. Thanks for watching.